one clever. View up on this one. Icon Pro Media. Level. Nyongera. Give me some more, some more. Nyongera. Give me some more, some more. You the number one, sorry baby. Niwe bambi teacher we mise. You the number one, sorry baby. Niwe wanyekeseze ne mise. Leka mkukunira kamotoka, bakuruleno yefuka mumuka motoka. Oba mkukunira kavesi, bakuruleno yesiga hakavesi. You are the one who in the million. My girl, you are the one who in the trillion. You body's attraction. Timanyirobo kakulira magician. Oh baby, only one money. Okusinge vya money. Oh baby, only one pay. Okusinge vya pay. Nyongera. Give me some more, some more. Nyongera. Give me some more, some more. You the number one, sorry baby. Niwe bambi teacher we mise. You the number one, sorry baby. Niwe wanyekeseze ne mise. Yes, mapenzi yako niko tamu tamu. All so sweet hand like yamu yamu. Sweet girl so royal. Okakuziba kurungi only humble. This girl is royal. Hakakuziba kurungi only humble. My girl hakatiki kawe. Oli wakaba saidi yange. Dora kafesi kawe. Mama kafiga kawe. Can I tell you the best to the best? Hamutima you are the one to the rest. That's why I say Nyongera. Give me some more, some more. Nyongera. Give me some more, some more. You the number one, sorry baby. Niwe bambi teacher we mise. You the number one, sorry baby. Niwe wanyekeseze ne mise. Hey. Bambileke moze radio, tuchikole nera chali nka radio. Obonzinire mu stereo, kimanyire bambi kwenda kasigino. You mashine shine, iwo wose kampura ndi fine. Ekizina baketa nyongera kuruga mamana mojo senior kileva kya tutaya muteka nza tujarike kirukine birebe kwezi 28 kya barazo omwezi gono gwe 11. Yes Kumanyisa nto mwaka tusembera ino kubantu guhikaho kandi tusembera ino kubantu tu celebratinga Christmas ebire kwezi 25 okwezi okwe 12 mwebare muno kubagani muteka akasende ne mutuhondera hona hari mukali abali mama musuza heru abali munyamaza zembaganiza hanu bunyoro nabali aheru ya bunyoro amara ni nyogera shomeno musajjo mulisaka no muhaba moli every single Monday baone teka nze ya Tujarike ninkuhereza omulingo gwembaganiza tukuletera omuntu wawe ine kintu kyakora abali masaruni abanyakusala enyama abali ababoda abali mbutale abali mabakole mite byembaganiza nugo muntu wenyintu bantu enda kwikiyaho twende kitu bikuru batabita twenda kenga kike kyangire twenda kenga bigenda bita tujja ku bantu rubataho na cable 256 abana bakukolera digital marketing ni bakolera na website kandi twina banywani baitu aba travel tubunyoro abakwana enda kurambura bunyoro hona halo kali twina abanywani banga aba Kitara media abantu bokubano ino mukoro abajja kukolera video bakutere bisani aba cable 25 aba Kitara media group then na abanywani banga ba just juice akakuhera akakunura kuronge mu rubuga runo rwa hoima niko tujja ku bantu rubatana abanywani banga abo antekaniza Tujarike leka mtukutunge kizina kinu baketa kazano kuruga mamana mojora padiko tusembere tuje na abanywani bawe abantu abanyakuri antekanize no tarugaho Double beats. Akamugambata katandika nkamanyire akasano kakatandika nkamanyire 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 je bangi bayikaire baswamire agikikyora hombu biko kachuleire bebe rwembe byange mbihama kaire wemba chumbira ati nyihule dahire I make sure ati bafani bo basimire amatuke gakuhura ganulirwe runyo gang tukahamba hombu tongole hani ko mukono boroki kengere cause katandika nkamanyire akasano kakatandika nkamanyire katandika nkamanyire akasano kakatandika
nkamanyire akasano kakatandika nkamanyire katandika nkamanyire akasano kakatandika nkamanyire yeah katandika nkamanyire notes zona nkaija nsomere ebikwetagisa nkaija mbikosere nikyo kurora mwana nkayebembeire katandika nkamanyire bafeke hanta bayire bangi bo bakanyire abamugemu bagiteire meihole kutoza hit tikimanyisa muhemule katopurapa hati nchire mumba habule barale makwega nkyole mbasomere bakabikopa makusuga bagunukire kurapinga tikuba kutera kerere kunyumise bisuka matu mugayigule bahaba mwenu. You need a brand that deals with building and nurturing talents? I introduce to you a super recording studio. Washer Records got you covered. You need audio production, audio mixing and mastering. We are the game. Songwriting, business adverts, video production, mention it. We are the best. Don't look anywhere, but get us in Kijungu, Hoima, or make a phone call on +256 772 234604. Washer Records, your dream sounds destination. Okulia kurungi okulia kubi. Okulia kurungi. Okulia kurungi. Boli nzaro yanga. Ya buraru. Ya buraru. Buraru mukulia ki. Okulia bitoke. Kamuli ba amane emyogo mukagibinga. Emyogo tukagibinga ate tulia bitoke. Tulia bitoke. No munyiriro ni gongo muri gongo kali. Nuko kikali. Ugambire bala niwo. Aisiga mavini. Aisiga mavini. Ayesiga mavini. Webale muno kuchapa. Eno stage nkusangiro bageta bati. Bageta Kabajungu stage. Kabajungu. Abageta bageta Kabajungu. Timanyisa kwa yawe ni stage nungi. Kabajungu. Abakibali ni bakwendereza ni bagamba zakayi. Abo bachali bagamba. Abakori musajja muraira muno bamatira muno. Bamatira muno. Ati wamankwenda kenga. Goti mu rujungu nicyo kiki. Embuzi. Goti. Goti mu rujungu. Goti kiri mu rujungu kandi mu rujungu anti nicyo kiki. Ni embuzi. Embuzi. Oina abantu bakusakura mukyawo. Ramukyawo nkabasatu. Ndamukizeho bone. Wakabajungu stage. Nyaramukyo Simon. No mukazi wa mobile man. Akusembayi. Nyaramukyawo na Gerard. Obo nkugambira kusembayi nkakutegere nkakakodyo. Oramukyo mukazi wawo. Nyoki ali muhuru. Okyali muhuru? Pangire oloro wa mobile man. Wati kumusobo. To kumusobo? Habwaki. Nkiyali. Nkiyali kidi. Akyali kidi. Ni nyaki ali kidi. Ni wakyali kidi. Kamu habuze kurungi orabanti ni oli kidi. Wama oli angambire. Angambire nti iwali kidi haliwe mbo kumusinga obukuru. Wow, gumukuru kusinga nyowe. Agambire mbo kumusinga obukuru jamokya. Zakayo mukuru kusinga nyowe. Zakayo muntu mukuru kusinga nyowe. Atakihira ati gamanti oli mukuru. Nabukakura nyondi muraye wali mugufu. Ati emyaka gibalira aburaira. Aburaira ni agibaliye jo atamanyinga kunsinga. Ina muntu sara. Nina muntu sara. Nina muntu sara. Webale kuchapa. Yego. Zinu element zabo. Wewe moya chairman wa stage. Chairman alinka. Nkwa kujwara element ya chairman. Ngigyo jwara. Alinka. Aha, bagambira baboda biro bino bakubakwata ba helmet na reflector jacket. Ati iyo ogameniwo. Nyina muntu sara. Nyina muntu sara. Nkwenda wa makenga goti nikyo kikyo mu rujungu. Goti nikyo kikyo mu rujungu. Goti niye embuzi. Mu rujungu. Mu runyoro. Mu rujungu goti nikyo kiki. Niyo goti. Baramuki abantu bankabasatu. Ndamukizo mama wange alomukiyaroko ndamukizo na dadi wange nabahara bange bona bendekero mukabana bange bona akusembaye musajja wange empako yi atenye tumuhereze kazi na kyakasinga kumunyumira ko runye akwebere wewe yo misinga karosi ne kurungu kanda muki abasajja bange bana baboda Oekitinisi iwe helmet ya werinka element inga gitaisa bajja kukwata kandi ati barankwata ebiragiro bajja kukwata reflector jacket erinka reflector jacket ingijuramu abo kubesa ine kugijwara bwire bwaroge kyonka bakuturagira tugijware bwire bwa musana abo akisonga ate kuntuisa kyonka manyiresa ine gijwara bwire bwarwe baje olinzaro yanka nzaro ya kakinda kakindo hano nanka kakinde kya bigambi agamba amabara niwo tumwesiga amon tumwesigwe tumwesige amon tumwesiga amon habigenda bite
emirimu nikwete baiteri nungi abo kuba bintu bitwikalire muno bagambire stage nunti ya bagita kabajungu stage abo waki kabajungu stage abo kuba niwe yali nanka yogamba stage eno ebeho hano akaborutaro rwa mani kula yananga ati ya ija yatwikaliraho yatwemeraho stage yakoraki yagiyaho amoni goti nikyo kyo muri jungu goti manyire rimbuzi muri jungu goti nikyo kiki goti niyo goti goti ina abantu bakusakura mukya abantu abankusakura mukya ni babo ajya abansi bana ba stage batuka mutakore nyene mupakingira hano tupakingira ko kuba emirimo ya anti nanyi mukatembya muno kana mukyo na joire a designing ile white na white wetness osebiroti sibikurungi oli kurungi oli nzaro yanka era bushenyi bushenyi oli bushenyi oli omukiga amashina gawo amazina ganye bazakajana Julius ni bakweto kajana Julius ati siyo muri kinubi oli kora mirimo ki ndio niza na keji nkaki kuri ndio niza tora hamanya haro kuja nimpa manya no hamanya oli kuzankai nizabo na keji kuri na bwanika nanka wayebwayo hanya bakonganza kwishuka ati si oli kora mirimo ki okoraga mirimo ki nkore mirimo yo kosa makara konkano kimanya government erabagira nti murayo shamanda konkati marabasha kubyara emiti nitujibyara nitubyara emiti ni mubyara emiti ki ni mubyara kalitunshi ninga kipaini tubyara kalitusi nenda kenga wamazina ga wagira niwo kajana Julius kajana Julius goti ni chenchi mu rujungu nyoti ndashomye tinkumanyoro nchimasachi goti ekigambo goti orakimanya warokiwulireho torakimanya nkukimanya torasha kutebereza nenki goti nekimanyisa ki oyina abintu bawora bashoka okutumiraho bari hara ati shibalinka ibaraku eno TV baragira ba munseji yona abo ndi kumanya bali kafuka niyo ndi kuzasazina wena keshongora ko rukiga kandi abashakutera saheki akeshongo ko rukiga ayo nyoti nkubifa wowe tora bimanya ati kino kigambo ni chenchi kino chia ekira shati yeki nyungu gambe ngutishumire kale sibe kurunkana mukyonono wektinisi FS kabakyo kagwa accident nkafuna accident anti mukwiruka muno etabe speed yo iro msaja akantumira mali akakutomera no vuga pikipiki bodeno gimazire mukasumiki myaka 2 myaka 2 kabaka kutomera ibwangu kandi araba yaya bazima zire mune emyeka na 10 ege kababuluka mingi otakegere kurunga kababuluka mingi kababuluka wesiga Frederick olinzaro yanka mukiyara nyamirima ati wamagoti nicyo kike mu rujungu ni embuzi ege bambuzi goti nicyo kike mu rujungu bambuzi mu rujungu bambuzi goti abantu banka basatu kuramukiya Moses baguma kurugaho kyakapeya natuma manyiro kamufudiki tumu bamata mufudiki afudika na mageza manyiro kama pepule wagira muno bra mapepule nkwenda kuterera kizine kisinga kunyumire kyabunyo kagalegere agaki amabere tikigira video ati kangenda alondi owegidinisi osebiroti fese nukanisa nangimanyire ntimo pepule yenyini mumwenda muno mwenda ok mazima omusaijo ogwo kale aikara silebu aikara muntu wabantu kandi afwaya ingana mu bantu babulikiro okubogamba aikara silebu kumaisaki silebu omuntu owachati kandi omuntu akubaza n'abantu omuntu wa masanyu akwimukiya
abantu miringo ekwawukana mbayusi bakayikuru bagurusi nafaayo amabara gawo Sylvester kabajulizi akuzaara Sinex Caliber atera obuzina niwe ise Sinex webale muno ati ulinzaro yanka nzaro ya Kitonya buhanika sub county omwana talent akagihaliwe omwana naye tukabanza kuzina concert family concert banzo tuhereze mutukengeti ni wa muzayi kanda tekisemba kakihaliwe tuhereze namani ata kwaire makaye akaikenyi kibendeze nkoti bagicanga mpaka wire wemboko bagikuye kuleme changira amasomo oba ndetse kandi leta kandi neti agalegerwa ko kenyine agoka kagenda raira kwanzi bayinaze nkwanzi bayinazo omwana ono musangiro ota talanta ye omwana ono atangiye kora senti hako mwana akabanza kora iraka manyaka koperi yange dinakora yaberi musa dinakora yaberi abakira banyira pasta baje mwene kyarugiremu bamujumbira wewe mpora sente atangiye kusoroza baidu ombuzi nabwe kakezina kikosinga kugonza akazina akakusingamu akankurora abantu tibayingana mazima ko bakirana tibayingana yes kaina video ati wama iwe goti nicyo kike mu rujungu embuzi goti mu rujungu goti ramukya abantu bamuka basatu okay kubanza nkuramukya abeka yange bona Sylvester Mwesigwa Miriam Atugonza akusemba yo Dickens Wektinisa Amanyereka Sinex Caliber kando omukyara Robina kabajulizi ate mbuzina bakawora bayina inkwanzi ngamba niko nkuterere gali mazima katere kanka kuterere abarozi ba Kitara TV ekizina bakete inkwanzi kurugamba kahora boys kandi nsangire onu alomo ali Sinex omo abojo bano abakahora boys hala ali ma fresh na Sinex ekizina inkwanzi kunyumira ntekanza tujalike tugaruka tarugante kanisa Resilience Kaora boys Oba kiki baguza kacheni ebigambo bibayo mu center baine kwanzi umwana twaire yo kumupimira akwene koto niye musobora mumuhe kwanza cha mukomwana akabimarao mwana wa Kitoba yumbire kwanzi bainazo hariye kwanza bainazo abo kweseza ngabaitu bainabye bintu bainabyo ari abana bainabyo bainaze kwanzi abo kweseza ngabaitu bainazo basina bujengo baziswekera ine mu biwato bakazi bakuru bari mu bato eye nkwazi no bwana obuto eto kireke hari y'abakesi okuyikaliza bajwaire nkwazi ndamanya kunu bajwaire hirisi kukumya nkonzi no kumya bizinesi bainaze nkwazi bainazo hariye nkwazi bainazo abo kweseza gabaitu bainazo bainabye bintu bainabyo ari abana bainabyo bainaze kwanzi abo kweseza gabaitu bainazo travel to Nyoro home of Empako travel to Nyoro Mzee, kosi biroti. Kuro. Bira. Bia. O nayo okora hano. Ozire kusabara busabara.
Amabaraga. Banyita Eguma Steven. Eguma Steven. Eguma. Yes. Oli muki. Murugwara. Oli murugwara. Yes. Bana abarugwara timba baruwa. Bunyoro maziri mukasumiki. Myaka musanju. Hati nkwendo nyegese obo bano ogamba nko musisho kumwenda murugwara ogamba ota. Orurugwara rawo rwebero. Kwa. Kwa. Toku ati wama. Goti nikyo kike muri jungu. Ente. Nikyo kike? Ente. Ramuki abantu banka basatu. Kono suara ko inensoni. Oinensoni. Oinamensoni. Kale ngambire kizina kyoruru kyorurugwara nke kuterere. Imanyire ya. Omuzino beta Jem Kennedy omururu manyite. Wa. Tomanyite? Yes. Karosi be kurungi. Deka ni nyakukwatire. Nanyo kusora kukwatire. Nyo nyakukwatire. Deka nyakukwatire njya kuhereza. Deka nyonje dinda. Ni nyo ndani njya kuhanja kugambye. Hati iyo ko ina magazine manyi. Amagazine nakuba nagabo kwa mukuba Katara naye mbero ogemayi. Bakuzaranka. Muka. Nka. Mwaito. Mporo wa hiyo. Oli hano. Hiyo. Oli munyasite. Munyasite. Amabaraga ngo walaiti. Walaiti ni bebiki. Owe kierereza. Kande erindi. Pius. Kande erindi. Nigogonga. Walaiti kiererezi Pius. Genyino regene. Todupire. Kande ribakurukirize bano. Eribandukirize. Tibayina tibakalifunaga. Bali njabagamba balitoza. Onu kwenda murukire yisa ibara hano. Liraha. Mukamuruka ibaraki. Airo lyaha kulie gonde zamu. Mumuheka China. Nkurukire ka China. Tujana liriraho bro nenyama. Kya lero ken. Mugulege soda nywege manyira ne mukumbalisiriza muno. Yeta waitress aho. Yeta waitress. Ngena kumura Kigambe mu runyoro niko kigambe mu rujungu. Goti. Okwenda kwetegereza goti mu rujungu nike kiki. Niru niyo goti. Yeta waiter. Lekankire. Ajene byo kunya. Waitress. Kuramukiya abantu banka abantu banga bankusokera okuramukiya. Abakubandizaho. Abankubandizaho okuramukiya. Nkuramukiya iwe. Niyo munywani wange okubanza buyire buno. Ninda mukiya ba boda boda bali mukachiweka kano. Nayo ovuga boda. Hamuna abarugwara bona batwetoroira munku mulemani. Omungu la yeserekere muyembe. Baita barugwara bona mbaramukize. Kunyokara nayo nyire. Waitalinka. Mulisirikani waita mulekere ku. Nyonkuteko 10 lika. Nkuteko 10 nyoti nyonkuteko 10 baja bakwata tamatai byanyu. Mugaiga wange niwo kenda. Nyo baja bakwata matai nyonkute. Nkuteko bibiri haso. Owe kinis. Twaina bigambo. Okwa kubinyihamu. Amabaragawo. Amabaragawo. Kali. Deka nkukwatire. Nkwenda kwekwatira. Ani nyo nkukwatire oli mukuru. Oli mukungu. Amabaragawo. Sasulu sinte to kwandi muna. Amabaragawo. Amabaraga nyo singa na tole. Oli nzaro yanka. Ya bwikya. Bwikya. Digenda bit. Bera ambigali mazima kasente kabuzire. Anatole nkaiwe. Kasente ngatiwe nkaiwe anatole. Bigenda bitano stage ni yakabajungu. Numbera ambigali mazima. Akajira kongoka kusibya. Atokwenda ugambe mali kuvuga bwikairito kahimbire ba. Msaje numbera ambigali mazima. Tekwero ginyumzanyi na mwana akaseka. Go. Omukazi arati. Ala omukazi. Kale ati bojenye bwenka kuba kobe munsaho muno mukazi pakali kubi. Toina mukazi. Oina nkabenga. Omukazi ogali mazima tinyina baitu. Ndimbwire bukutoza singa omumfunira yo bakandura ga TV. Atati nkwendo mulingo taina nkwenda TV ekuroro ensi yona na bukazi oburungo busibona bwa ati nkwenda otoze otugambira kwenda omukazi akusanata. Omukazi akusanata. Bato muzinda. Oyizira rungya. Omukazi nkwenda akusanati. Oyizire. Nkwenda mwana obwisiki aine 18 bai 19 atekaine kurungi kada kusa kukaruma kakatekana manyetaga kale figa ya aina ziri kurungi ziri nungi nyetaga taliwa ateyeza tinkwenda kuyeza nkwenda akwera yera kwenda yeyereze ogwa bamubi
ebigita bijja kumuwa esente zijja kumpawo mbulekeza ezo ebigita nizo kweka webale muno kali mayitagali black abarugwara wa omurugwara wa ati baza tribe zo kwenda ukwenda yo munyoro tugeze nko munyankole nkugo kwazo kakurungibwa kumuzara mu cyana kijya kuba kirungi kandi abatora abo baba kagamba ati banga baita abo bati nkwenda abaganda bano abaganda baba yayitaka yange bajali tunde liwangabire eri asori bakugabire nere nyaguzire okwenda azaira atakazaire kwenda batakachwire nenanka nembuzi ati nkaiwo ujja mu haki nkaiwa nanka anatole nkanywa kadi kesukuteno nja kamuhereza niko kumusima kwange kumuraganiza kumuzara mu abana nkabainga bona barakenda kompereza wetu bahingwire mbatano ati nkwenda ngambire goti nicyo cye mu rujungu kandi kawanso waza kanta akashabole ati nukwa kurole akenga natole goti nicyo cye mu rujungu kakarandema kandemere akulemere mpereza ya kandi iwe lingaho goti nicyo cye mu rujungu kakuramanyire pike niyo goti ogambiro wampemura kala natolera mu kya abantu nkababiri kali nyinda mucyo nyina nyobwiro kumunira kuba ali kibugo byabo banka kibugumya kukunu ni aloko ne muramuki yaho bamwita kiki mpake bakika agenda ogwoko kunaka na ka hoteli owakabiri wakabiri onda mukiyo isenyo wakafade onda ra mukiyo to inayo nkabanyoni babwe nubanyu biki amukago nkakwaka na yenyine njano kwera mukya kali osibe kurunjana tole aro nakingireho wekinisi oli set december tukala kiyawe tuturagina aya osibiroti ndiko kulungi amabara bayita Simon Peter Kinobe webale kingaho egego okimanye bagamba nya baboda mutabenzi nangwa bagamba nti muba muhimbira abayisiki mugenda babandi mugenda ni murabi yayo mukono ni mubatigita nangwa tikini ko kiba yo totigita orayenda bayinga aro yangambire bwaba muhekere nkagwa kuno akolete mirana gana mulinguze empali oina komoro of course oina komoro bati bali bona endabiramu mugimega muti ne mutera mu muti ni mubalinguze tikini ko kiba oina kumurora cyo kubanza ina kumurora bosa kubohekera omuntu no muhikya deni nyenkya unihaba ubuzibu oina kwetegereza omuntu wohekereka ati kumwetegereza ndibo no mulinguza ka una kumurora mu ndabiramu yawege no mulinguza mu ndominga stamit kandi atenda biramera rahazi kandi inye kurabyayo mukonoti tukikoreki bagani bakabandi ninye mu bamazireki ababoda inye nangwa ari mama batwese esente zanye zimukora mu kuzimalira mbakazi no mukatu ina yamaka of course ina kulisa no muka ogamba amabara niwo amabara niyo mumza Simon Peter amanyo nkakinobe oli wanka nyondi wa isokoma cyangwa sokoma eri yawo sadi zabwanikao kunu kwasira kwata bichunga akakiye busanga uko bigenda biti big porampora iwe wamagoti nicyo cye mu rujungu ege bambuzi mu rujungu Eric mu runyorera imbuzi goti mu rujungu nicyo kiki goti mu rujungu of course kusigara eri goti oinatira mu kyaba bayisokoma kale omugisa go kubanza kwanza guhereza mukyara wanga atuoke aliyo mukoko akuyahyanze kyarwe bage akuchumbira kasarale ningani na mukya mami wange deni na abagenzi bange bona bankona baka bajungu stage and kino isokoma uko mukulia biki wewe mapera miyembe bicholi tukusinga kulya mukuralira kali kacheri nakaunga ako tukali emihogo mukagibinga emihogo egyo tekira kanyayo ekitakuleke nikisinga kanyaye ona gambira ali emune mirondwa ongono wakitinisa ati kono iruka dot okusaba rogenda masindinka ngena masindi bigenda biti bigenda kurungi oli live Kitara TV yesebo masindi kichweka masindi kijura kijura hano hati mako imo bayizire kuragi hoima muka kulokolera bukolera amabaraga Friday Richard obuno bire ba Christmas batabatika muno ijo era abaferire ge accident ali businso bawulire mukaga bona kandi bage bali mu wishing ken Friday yes sir goti niki cye mu rujungu embuzi aramukiye abantu banka basatu kuramuki yaho supervisor we paka hano Kinobi bagambe Edward akusemba magezi idi kansala
Okay. Kalo ina kazi nako kakunyimira karunyoro nkakuterera. Akazi nako runyoro. Yonkira kwenda gospel. Gospel n'abanyoro bazinire gospel nyingi muno. Niko kuntera honga barikani yo Kitara TV ringirora. Iye ri munsi yo no girora internet nkahona. Tonga bakazi nakakwebera. Akazi. Nakwa tina kazi nako. Karo sibe kurungi sister Krista haisibwe. Osibirota. Bero bino bakabaha enamba nkuru noli namba onali namba 16 iyo li namba 7 zine namba zikuyamba ki namba za Kitebe hano this is Kinobi Drivers Cooperative Society so a society ninya abanyarozere baba haire ne motoka yemyoga nito benyini ati inye mugifunda mutanduro mujo musajjo muno nagivuga wenga Kitebe emoroka ege gukora sente hano ikora taxi ogo takubalyamu takubanyago musajja murungi muno kandi ekozere sente emyoga enye mugitungiremu emyoga tugifuna mu kikoto muno kandi tugisima government eyebale kutuhereza sente ze emyoga itu nkaba Kinobi Drivers Cooperative Society it is a park so itu baitu abakibata bayiha muhanda bakabateka samwe yerusa atali hana muhanda yenye program zigenda maiso nyowe ndi supervisor we park eno division ekutegekere kikaro kyaitu hale kujja kugarura paka ya Kinobi nkwendo twaro mugisa otwerera aba driver bakurola ensi yona muleke kuvuga speed kandi buno bire wa Christmas nyowe nkanyowe ego mulimo mulirege nyonka nyogo mulimo tukagutandika ira tukwika kutandika no mwezi gwa 11 twikaza meeting zaitu tutera aba driver baitu akwatwikaire ne ibara itu aba Kinobi park tutera aba driver baitu baleme kuvuga speed kana abantu tumiga abantu itu itaba Kinobi iwe jogendere moroka zaitu tumiga muno bantu twala ninya wenda kola losi mutakumiga bantu iti twala abantu bekiragiro amananunga balize nyomba mbi tumiga abantu itu abamiga iwa baraba miga abantu baloko araba kadeida baje ni baraba uraba aba bakadeide yabo nebo bamiga abantu baitu ite twala abantu bekiragiro enyama baragange banyeta wishi mutekamba tubenga wishi tutekama abantu mwenda nyama baragange banyeta bagambe Edward ndi paka supervisor Kinobi hano kanko mugisora mukiyo ba driver bagenzi bawo muningo mukoro muri magudu ba driver nywe nambara mukize no kira muno ba driver ba Kinobi mwebale kuba nengeso abantu bona bajani bampa amahure hano bagamba ba driver banyu mwebale baterera ne motoka zanyu zibe nyonjo empira ebe niyo ne nanke bisage ebe bibe biyonjo era emoroka zaitu gonzora bire musaheno ujya kurora gonzota batetegekere ujya kusanga emoroka zaitu ziri nyonjo muno nabantu bakutusima twebale kusabaza abantu kurungi kana emoroka zaitu ranga cyatu yambire aba driver bwampora na accident ntito twina accident zamani muno Kinobi hano ya muri organize nkura no batore sati ole yaye kuzire muno muhendi ogwo sati yaye kuzire kyonka bibamu baita jagule Kinobi Drivers Cooperative Society nayo ali drive osibiroti korungi mkamwana sazi nimukutwalia zinga masini mutwaro omuntu bakuba achuzire temokunanga achuzire abalize na driver mpora sa kutwala nkakanana wetu kuba mutwaro kandi hano bujenje zinga kanana bujenje kandi hano nka bulima ziba 15 na bulindi 15 bujanga sinka sana kandi bulima na bulima na nanka ka distance ketalinda ira muno distance eyo terinda ira muno baitu nizo beye sembe kimwana kutwala ukatemba motoka no beno kangia kakindo ziwa 15 amabara gawo bamanya isayi wamaiwe goti nicyo kimurujungu goti ebambuzi mbuzi ndamukiona yabantu kabisa abantu nindamukiyaho paka supervisor umunyoro bagamba Edward so atutwaile kurungi mpaka eno no chairman ali supervisor kandi chairman wa hano chairman wewe timina chairman bana supervisor wara ikali antebe hali aha kandondi ondini ndamukiyawa badriver bona bali hano betuka mutakura mukiya bakazi banyu abakazi wewe abakazi kurungi orara mukiole mwe bagamba ba driver mu bana bayingi buli mo inaho bulindo inaho kakindo inaho bujenjo inaho mu bana bayingi tali niko kiri cyoga limo abayaba inabo bayingi beti kuligamba ba driver bona bayina yo na inka bayinga nyonyi nomu
Aha muramuki. Ninda mukya mukyala wange ari omukanca ampereza kukulia empako mpake bamboki aye bali kucyuma kalosi be kurungu batu mukwijukize bujukize orota ija tukola mu program ija tukola mu program Zakayo ija tukola mu program nanyo bampe nanyo element njwala nyokora nyihi anyo yiwo nayo jwara nyo bampe ndi iyo element yarinka element bajja kukwata baha tukabamanyira Zakayo niwe nkora nawo program deka ni wakaguze bikaguze niwe mukaguze niwe nkwayiro muzindaro mukaguze byo kwenda byona aha mukaguze ono niwe kuhereza kaire kanu element yawe rinka aha element musmreka mutina musemberere deka semena hano aha no muherezo muzindaro kurungu where is your element tinyi nayo abakota kwenda gijwa kandi bagambe tujwale element na reflector halobwe buzo muntu obusinge iyo manyire ngo baborenta bakiasinge kuleta kabenje mtauni hano bakutenda turage bite bakole bite Zakayo niwe presenter we ebindi tituna kiyokora bokuba nobuku echeda kinu bakukwatire kindi hati tugumire timoje tugenda abakwata mabuzaina abakazi bayinga ha oina abakazi bayinga abakazi nyina mukazi omu kandi abana babiri omulire Zakayo wamagogoti nicyo kimuri jungu embuzi ogambira embuzi akikira kiaha kya kigwire mugamba ramukiyo abantu basatu bazo ramukiye banyo kasokenda mukiyeho iyo ramukizege ngaruka mogwa kabiri kale ramuki ndamukizo Fred nyaramukiyaho businge nyaramukiyaho nati ogwa bamusini wetu omukiyaroko kakani kubo malizo kayikanaenda kuyo none ngara mukiyo nyowe nkuramukiya abagenzi bange ba boda kinubi hano henyini hakayembe ka polisi stage bageta bataka kabajungu stage kinubi hano nyina na munywani wanga akora muhamagaroku bamweta Fred mugamba sabe kizina kimunyumire kyonyo sabe kizina kyorunyole kikunyumira nkasigara akora akafugo west aje tukina video akaisikika kinubi abo tuli kinubi ego ati bagambe kibanyumire dora mukamera muri obagambe akaisikika kinubi kuruga ma badman crusher kibanyumire akaisikika kinubi kuruga ma badman crusher kabanyumire bataye mukurunjo gambe bombo clat no batinisiriza baba kale it's okay nka badman akaisikika kinubi kuruga ma badman crusher kabanyumire teka mo ruswaga oruswaga otunulire mu kamera hali kale it's okay akaisikika kinubi kuruga ma badman Shall keep quiet. But keep quiet. Akaisikika kinubi kugo mabadi mani kurasha kabanyumire. Yeah. Big up. Yes. Badman Crusher introducing it. Body money kampu Vio power the magician. Boy, a true love feeling. Sound a bit too man, Vio power there, we go. Nyuzi ya nyakara ya kakurungi baitute kusinga. Baingi bakafuna bakazi baitukanye nyowe kafuna malaika. Abayaye bakumparana abukuba nyowe kafuna misibunyoro. Tibakimanyire bikagwa mukama na nyowe karorera umfunire iwe. Ebibazi mbihura babibaza ninchulera. Akaisikika kinubyako kakaroga omuyaye. Kankugambire iwe humura nyowe ngwine amutima. Baleke bagaze buli kyakiro kimu nibateganyira. Akaisikika kinubi kampaire live nyamatira. Akaisikika kinubyoko kanisa ngonzi. Akaisikika kinubi kampaire live nyamatira. Akaisikika kinubyoko kanisa ngonzi. Let them talk and talk. Y'all I want you to know that you're my superhero. Batakuchwa mutima Ubarifune byokora bari humura. Y'all I want you to be my wife. Y'all I want you to be my wife. Y'all I want you to be my wife. Oh, kambe chopenda ndete Otosabaka moto kati nyine sente. Y'all love me for you baby. Abakichungu
ya kamera akaisikika kinubi kampaiwela kunyamatira akaisikika kinubi Wakinisa eso mukuru wange osibirota ndikurungi webale kwerinda biro bine masiki abantu bakazihuwa tukujwaraga masiki yawe biro bino ebora bitu ntizijwara bwa corona twaisana bazihoiro chonkati ebora yagaruka twine zigaruraho the mask has to be on mabara gange ni nyokusima Alan kusima Alan linzaro yanga ndinzaro ya Kibale Kagadi oli umunya Kagadi Kagadi waitu mabalao ndi muto wa kurasha mabale manyire betayi batakuli kula mbere mu agenzere Kamurando aha hati ibigenda bita birompora iwe muno kora mulimo n'abantu nkora nkase ubwo batakutomera kora nkase kuritale wa driver abantu kino drivers niwe secretary wa go boss hati bigenda bita embere kuli batali batetyo baitu gakwesange kibaski kutusamba muga ikitahira mikole yaitu timukugendeza niye takutuendeze tugina obuziba kwete mugi complaininga kuyora muno kutwara munevi abantu bayingi kutwara abantu bayingi kande kutwalira raisi kwesanga tambetwa kwa ntwalira hantu mutware kwalira kasanga ebase mugisa birankasaraki sigara ne kora beteri batira muhanda gwaine tusibatira muhanda gwaite tugina obuziba timukwende bayore hano titukwende tutwalo kingi tuleke tutibate mukono gwaite tikira okwo kinobye gireke ane tajja hano erekeo akwenu stage ya kandi baza ira kali oli kuru ensi yona batuleke abebasi bete tinyine kigenda ho muna kuba kampuni zinu nzona nko tukani zona zimanyira tinyine kigenda ho muna abantu basinga kwenda zinu ziyo abantu basinga kwenda obwaita kwa express kaire kona ebyo ina kusoka kulinda hano kulibatirawo oyikire hali so nane ntubasima mwe bari kutuberera okutikaga nimuteka hona naramukiye abantu bangu kabasatu nkuramukiyaho abantu bange bona aba Kibale aba Hoima aba Kyankwanzi nyonko kundi wa transport nkutaga hona aba Masindi aba Manyire abanyasomere nabo nabanyikazi nabo abankora nabo mu transport ba driver wena aine permit akimanyire ine permit nkumuha respect nabatainazo nabataine permit nakwegomba kubanka ito arona bakurubatira za abandi bona balimu nintumira gap master ogo senior driver nintumira omukama wange Idi Magezi kwebiha kansala Idi Magezi anuka nimuenda muno kiti niwe mukama waitu kale usibe kurungi kale boss wange ali begenda bitu kurungi eno stage niyo betabati kino roundabout stage kino roundabout bali bagambe mu bamazireho abantu abakabajungo hali ndi ninyenye nakumoko batwara wacha nete tukutwara nabo ni batwara kuruga hanu nkogenda kakindo muto mutwali azinga 15 nkeze motoka zenyi nyimba imayi mukusaraba abo kwe motoka ekunywa muno kusinge piji gamba ito tukubere ntuongera wabo kuba tukutwara muntu omu iyo linzaro yanka mparo hano musitu bigenda biti bityo karungika baitu muku ifuna nuka mukutuna nika katuka kufuna niko tukakuli iwa wa magoti nikyo kimuri jongo kebe bambozi sa kube bambozi goti damuki abantu bankabasanga nkuramuki aho mukazi wange nabana bange no mukayikuru wange kandi onu haji kai wendeka onu haji owe kinisi tata osebirota sebirokoro ati haji araba no muwenga baragira manyabana musanju na 10 baragira bamabana dabo kusobora no musanju gona baguhikira iyo amabaraga Musengozi Julius webale kuchapa ndomu kuchapa nkuyiya genda bita saija iwe biraho bityo bikaluba mbera tere nungi ya mukutwara hamu teka semeire kandi basajja bakiatunyiga bunyiga kiki traffic yonke traffic bantu bakwenda helmet na reflector jacket emisoro tukugisobora sente tizikuzoka tulao tutyo hati bakole bata wewe yo kasinga government hakira baitu kende izona munemino emisoro ya mafuta ejo hakire teka garuka ya 3 how tuko tugambe mimo ya tulatetenkanya kutukusobora nko omuntu ntubaho agamba amabara niyo Musengozi Julius nyirenyo nangiri nyo Julius nkwenda kenga goti nikyo kimuri jungu goti mu rujungu niye mbuzi
Ramukya abantu bawo kabasa. Nkuramukya mukyala wange n'abaana bange n'aboluganda lwamu hamwe n'ababoda boda stage Kinobi roundabout hano. Akazi nakakunyumira nkakuteera kolinyo. Akazi nakakunyumira kibojjere mu Nyakasingo. Kibojjere. Video egyo ndagitunga. Video egyo osibirota. Sebiro kurungu. Amabaraganga banyita kamanyire. Bakweta. Abiga bakamanyire. Abiga bakamanyire. Webale kuchapa. Yego ndimu. Begenda bita. Mugenda kurungu. Omuntu kutandika kuvugira nkanu ku stage nganu muyoba muyosi bamuyawo. Mitwaro nka 3. 3? Abantu bakusobora kujja ku stage nganu. Mbatu kayijua tuli babantu bangi tuli bantu kama 30 Timukiyayongera. Tukiyayongera. Abo akimuli bananka batyo. Abo akimutakwendeza. Abo kuba. Tubike zikanyebwe ile bunuze kusana bugali. Ate abantu mubayikirize bayije. Bagenda na stage zindi. Goti niki kimurujungu. Goti ni yembuzi. Goti niki kimurujungu. Ni yembuzi. Ndamukya abantu bankabasa. Ndamukya ugaranga wa isokoma. Ndamukya na ba mata bakutunda amata. Ndamukya nabo muka. Kizina kye kikunyumire kyorunyiro kikuterere. Kyorunyiro. Nyamanye Rwanda kyazakayo. Zakayo. Aje tinja kitera nkutere byorunyiro. Kutere byorunyiro. Tibasaswire kubaranga advert. Amabaraga. Babaragange bagita Robert Kwesiga. Robert Kwesiga. Legenda biki. Ebiki. Ebirimo. Yayitwe yanyi. Mukora Yayitukore tukarubirize tero umusente ya. Kikikani. Sente zikabura. Nayo kuvuga hano mvuga. Bagambire wati mukiyingira kwikiriza abantu bandi ku stage ngiraho. Mukayijyo. Baha bayijya kuzinga baba bayizire nebisanyizo. Ni mubayo sente zinga. Maximum mwekira kubaye mitwara 3 kyonka no bajya nabire nabo asobora kujya nabagana akora. Ni muzitekanka. Zibazo hano. Kita. Tikiri kita. Zibazo kuraniza hano atinka hano akwetaga cement kaire kona to kubantu leta cement nukono usanga hana tariho biki ronde muntu afuere irwe ni muteka yo kama to kumwirukira mitwaro nka 3 ntuteka yo kama goti nicyo kiki mu rujungu ngambe bambuzi goti mu rujungu nicyo kiki ne bambuzi nayo kanko mukisora muki abantu bankabasatu kuramukiya mukyara wange muka America basindi nenda mukiya munywani wange mbeni muganda amanyire nka musoga hano wa stage hano kizina cyo kinyumire cyo runyoro nkiterera ndabe kizina cyo runyoro garuka yakikiromio akikiromio atakole video nemu atakole video nemu nyokwende bya video oine kindi ndeka nkitekereze kala kantu nkako we halori ojoire Princeton Princeton nikyo kiki Princeton tembe kenga mzee ngezinda lokono gutinda kwati ngutina Princeton Princeton tembe kenga bakuba eno sati nyojoire bujuara nyojoire bujuara olinzara ya Nzaro indi wagwako ne munyoro indi munyoro nikechukuru ko okwisa nonwire mwakantu mpaka hadi biradem yoko boyine gambre niwo ninye Newman Stephen nanka nikyo kiki goti nikyo kimurinyo goti ni yembwa Murinyoro ni yembwa ndamukiya abantu babasatu abantu bange basatu mbeni ndabyo kiro kimu ni ndabyo Vincent ndabyo Max akusembai isenyo kizina cyo runyoro cyunyumira nkikuterera akikonyumira yiwe kinyumira yiwe akinyumira jo ekyaka kya Uganda cyabunyoro hano bayita cyabunyoro ekyana kono kya kyono omuni wa hoima muna libeta ekyana kodo kya badman kiro kya badman crash bansabirege kizina cyo kinyumira nkikuterera kizina cyo nyumira kya bunyoro hano
agalegerwe agalegere tikina video tikina video kya kandi nakahora boys mbateregei tikina video kiri kya manne Figo West manne figa ine kine kweta man aina kirao kiba manya ekitubonesa manne kibao nakyo wetikira esente hicho kizino kijukira wajja kunterekya jegejege omutima gwange gukiwekere jegejege omutima gwange gukiwekere kale olerako kale jegejege kuruga mafigo West ona basabire bate kizina takieka kasa wachu kantere mu jegejege kuruga bako kitwekero aboli mukazi wange kale jegejege kuruga mafigo West atekaniza tujarike akikunyimeka tugaruke tumalize tekaniza no taruka jege omutima gwange kuchwekere jege omutima gwange kuchwekere I don't play talent Figo West in a created music that magic producer bewayetaga abantu bawe niba abalabe bawe bewayetaga munyemere niba abayuda bawe yokozere niba kumana bayikoko niba kugaya bojo mwana nanzina bayikoko niba kugeya ziba inaga batabasa nomuna kuba mubasao ziba inaga batageya nomuna ruba mubasao omutima gwange guchwekere tikaina mani jege wayese omutima gwange guchwekere tikaina mani jege wayese ukabana munywani wange mali munywani wange obusina kiteiro bwamani turumbire alokula bangi bambasa bojo mwana nasina omukikaro kyokunsembesa akavura lukaida akimanyire ndimusomesa yegesa in science atomusikikurumbire oniosipepa nawansoma omutima gwange guchwekere tikaina mani jege wayese omutima gwange guchwekere tikaina mani jege wayese bamatu kwegese bora yendo yeke ikwonde ko bwongo bwawe amona familia yawe okotali wawe ayefuna munywani wawe obundi malaya yawe baitu yuda wawe aitawena nachura obwafuna takwijuka mpawusa bwa kiprofesa empya kamugamba bebamani njakuyamba kizina baketa jegejege kandi kyatu kyakumalira entekaniza yaitu kiro kinu tujarike awe bale muna ikaire na tuhondera hali tukatandikirege abaje bayini batura kuruga munsi za heru ka Dubai Qatar Saudi Arabia bali munsi za heru mu America au California mwe bale muno kubaga ni muteka kasende no mutwekinga even time currently entekaniza mwagize hondera zona Kitara TV na aba bali ni batondera hanu mu Bunyoro mu Nyamasa zembaganiza na heru ya Bunyoro mwe bale muno ananinyo kwenda kuba ni malize entekaniza kaire kanu kenyini batunyikiza nkwijukizo hoba aba cable 256 abako no yenda digital marketing abako bano yenda website abantu ba cable 256 no bajja kuba ni bakumalira ekizibu kiyawe mulaine egyo yenyini nyikiriza nkwereze namba yabo aba cable 256 area ocha kubaikira namba yesimu 0 musanju 2 24 9 asatu na musanji kantu ina nabanywani bange abantu benite kenyine ba Kitara Media Group bano bakukolera video hamikoro yona hali okali adegani bakolendi bakuterana ebisane birungi first class muleke banu murugali ba fake masters murugala abantu bajja kubayibi bayihabi kubabihabi abantu bajja kukolera ebintu ebitaturukire muija Kitara Media Group akolere ekintu ekituruke kurunga mikoro yawo wokono enda na live stream banu benyine
nyine ba Kitara Media niye bajja kuba ne bakikolera abakuta baterera namba yesimu eri 0 39 32 5 then osembese yo ojja kuba no batunga aba Kitara Media Group then nyina aba just juice bano bakolera juice kunura ekusinga yo hano kandi nerugamo bibara byaitu hano abutunda baito burunge miyembe aitu hano enungi watermelon enungi ekuruga hano bubunyuru kandi buso kintu kyona ne kibongeramu government preservatives nabiki eba fresh juice etaina preservatives yona ara abantu batibenda kunywa ebisoda soda bine mu gas just juice okusako basanga rukura road yaho enyini next no ojja kwika chambers ojja kuba no batunga nibako akajuice akakunura abakusembayo banywani bange ba washa records bano bakolera ebizine birungi nibakurecordingira audio enungi eziri well mastered abazini buli kilo kubagamba gamuleke genda mbu studio obulimbu sonda ko bajja kufekinga botrike kizina mamara kagali gabi otrike kizina sound ombidonge takuturuka genda washa records mamnywani wange Davo Beats abe nakukolera sound enungire kakwereze namba ya Davo Beats nawo sobole kuba no mutereraho 0 2 anana mukaga 0 ojja kuba oina Davo Beats akukolere sound enungi eri mastered naiwe kintu obeno kitera yes nkwenda kujukizaho kutuwatchinga all you need to do or subscribing our channel yaitu YouTube and then na Facebook or liking channel yaitu kalo tuondera ho na Instagram Twitter ho na halo kali Kitara TV ojja kuba no tunga omulingo ogwembaganiza kandi oteba kubaga notification yaitu yo tukutekayo ojja kuba no gitunga kandi Kitara TV nkwenda kuba nimberekereza amabara ninyogira shomeno musajo muri sakando muhabo moli okwika utwaitana muntekanize zindi Kitara TV ekizina kino kyenkulekera baketa too much kuruga mamana mojo jaboy antekanize rukwete baire mubai jaboy mina They love the way you balance it over. You mukaba kurole my lover. You are my foot and soldier. Kamulika rosa nyowe nkugonza day by day allo mkweyetera official bien allo olimbarangule mirimo yakabumba kangikole kasaha kaswetangule ekidana toke pekirie the way you love me love is too much the way you touch too much. The way you love me love is too much. Hey, the way you touch too much. My girl, like a pambani, I make it a true love story. I bring up to be tantale, to male to be hale. Ori womo itu bunyoro, kirungi tori mu China. Kanko for the design, abataina baijya kuchina. You better than them, make it your bazende chenda. From Monday to Sunday, love and the munda mugenda. The way you love me love is too much. The way you touch, too much. The way you love me love is too much. The way you touch, too much. Me love the way you balance it over. Imukaba kurole my Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.